Shesheni yawe Mwaro FM neshamanite na thikiriria ayo mwena wa Embu iri no nyitaniri na kambuni ya maguta ya Shell. Kambuni ya maguta ya Shell ni yoete mweke wa ishera riu kugathiriria maguta mayo kuri atwarithia a ngari na a kibikibi town-ini ya Embu. Mubango uyu uri uretwo marafiki mirere urathi na mbere icigo-ini itiganite cia bururi. Kambuni ya Shell igituga atwarithia a ngari na maguta na wathikiriria a Shesheni yawe Mwaro FM ni marakeneire gucemania na memerekia aria maramatugire na iheo itiganite. Muthenyari wo munthi ni muthenya wa mwanya kwi andu onthe mathikagiriria we Mwaro FM na manyunyaga maguta kwa Shell tondo turana promotion imwe ya gikiro kia negoro makiria avaria wakunda maguta wina ngari ukavewa iveo na nginyagia andu a kibikibi a guku Embu mavota gwikirwa maguta ma 500 na kuvewa nginyagia lunch time imagine avoguo nundu akumenyerera gukuria Shell na andu makaurwa mathi na mbere gukunda maguta wa Shell na mathi na mbere guthikiria we Mwaro FM tondo gaka niko getu kagwiciarira na gagutora kugena kwa county-ini ya Laikipia kigenagia ciringi milioni 33 nikio kihuthiritwo guteithiriria arimi kuriukia urimi wa mahiu. Mubango uyu uratabanio ni gikundi gia kurwa na ng'aragu gikinyitanira na urumwe wa mabururi ma Ruraya kuona arimi ni mateithika kugitira mahiu mao. Makonia 5,200 ma irio cia mahiu ni makuheanwo kiumia giukite. Hindi iyo Deputy Governor wa Laikipia John Mwaniki ni eranĩire ati thirikari ya county ni kurora njira ingi cia gukuria irio cia mahiu riria mbura yanyiha. Still on course. We need to harvest the storm water, so we will be unveiling soon our plans on how we intend to raise long-term finance so that they can help us actually address these issues. Sasa juzi wakati wa hii kiangazi isipokuwa hii National Drought Management Authority mifugo wengi sana wangeumia, na mimi ningeshukuru sana kama thutha wa kurika gwa kigeranio gia KCPE ra maratathi ma kigeranio ni mabetie gukinya wabici-ini cia kanjo ya igeranio bururi-ini kuma mathukuru-ini niguo mihango ya kurora kigeranio kiu yambiririe. Minister wa githomo Dr. Fred Matiang'i ni eranĩire ati kigeranio kia mwaka uyu gikitwo na waragania no theri na ho akauga kigeranio gia KCSE kiria gitanyitwo kwanjia Jumatatu gigatabanio na njira o iyo. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Waweru wa Kamuri.